super kad bi mi pričamo nešto bilo što o povijesti, kad bi naprimjer mi bilo što rekli da bi napravili neku mjeru kako pomoći Hrvatskoj, napraviti neko poduzeće, napraviti startup, nešto napraviti novo. Na kraju dana ako dođe neko stari lik, on će samo reći ok, ja sam bio u ratu, i kao da više ne smijemo ništa reći. Kao da je gotovo tu priča da se njega mora slušati, kao da se naš narod ne čuje, jednostavno se kod nas napravi revolt. Mi nemamo posla, mi nemamo ovo i šta ćemo, idemo u Irsku. Idemo negdje, sad idemo van države i onda i dalje ostaje ista ta ekipa koja samo održava tu istu vlast. Pa ne, mislim, imaš situaciju sa tim, to meni je jasno da obitelji poginulih, jasno mi je invalidi, da moraju imati povlastice. Ali zašto bi svi drugi koji su bili u ratu, zašto bi ja imao povlasticu? Zašto bi ja mogao kupiti jeftinije automobil? Zašto bi ja imao prednost pri zapošljavanju ako sam ja inženjer, profesor ili, ne znam, radnik, tokar? Zašto bi ja imao prednost pred nekim koji je možda bolji od mene stručnjak? Zato što sam bio u ratu. Ja sam uvijek na rat gledao, dakle, obranu Hrvatske. To nije pravo. To je obaveza, čak ustavna obaveza da braniš svoju domovinu. I zašto bi ja zbog toga imao povlasticu? Zašto bi itko imao povlasticu? Osim, dakle, ljudi koji su ostali bez obitelji, koji su ranjeni, koji su, dakle, ja imam prijatelja koji je gotovo slijep. Dakle, koji je sa 20 godina pala je granata kraj njega i dakle, ostao je skoro slijep. Dakle, naravno da država mora voditi računa o takvim osobama ili nekome koji je u kolicima ili nekome kome je ubijen otac i tako dalje. Međutim, oni koji su nastavili živote dalje, koji su bili u ratu, zašto bi ja imao prednost pred nekim koji je bolji povjesničar od mene